Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongereye ingabo mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Nyuma yuko AFC M23 itangaje ko igiye gukura abarwanyi bayo mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo, ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwatangiye kurunda ingabo mu nkengero zawo mbere yo kuwinjiramo. Amakuru aravuga ko ubwo M23 yatangazaga ko igiye kuva muri uyu mujyi, indege y'ubwikorezi yakuye abasirikare 500 ba Kongo mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo ibajyana mu mujyi wa Kalemi mu ntara ya Tanganyika. Abasirikare bavuye muri Kalemi bakomereza mu mujyi wa Baraka muri territoire ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo mu ntera y'ibirometero 80 mu majyepfo y'umujyi wa Uvira kugira ngo bongerere imbaraga bagenzi babo bari muri iki gice. Uwo munsi ubwato bubiri bwari butwaye abasirikare ba Kongo n'abacancuro b'abazungu bataramenyekana umubare ngo bwageze ku cyambo cya Baraka buturutse muri Kalemi. Aba babanje kuvira Ubumbashi mu ntara ya Katanga bagera Kalemi ku itariki ya 15 z'uku kwezi. Hagati ya 14 na 16 z'uku kwezi leta ya Kongo yohereje abacancuro 26 b'Abanyakolombia mu gace ka Mboko no muri centre ya Fizi. Bari bafite indege 3 zitagira abapilote zo kugaba ibitero ku birindiro by'umutwe twirwaneho muri Minembwe. M23 yatangaje ko yakuye abarwanyi bayo muri Uvira tariki ya 17 na 18 z'uku kwezi, isobanura ko yabikoze nk'ingamba yo kurema icyizere mu biganiro by'amahoro bibera Doha muri Qatar kugira ngo amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo abonerwe umuturambye. Hagati ya FARDC irashinja M23 kubeshya ko yavuye Uvira igamije kwigaragaza mu itangazamakuru. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zashinja umutwe nyeshyamba wa AFC M23 kubeshya ko wavuye mu mujyi wa Uvira nyuma yo kutangaje ko wagombaga kuba wararangije kuvamo bitarenze kuwa kane. Mu itangazo ryo mu buryo bwa video yasomeye kuri televiziyo y'igihugu, umuvugizi w'ingabo za Kongo General Major Sylvain Ekenge Bomusa yavuze ko ibyo bivugwa byo kuhava ntaho bihuriye na gato n'ukuri kuko ibintu bimeze ku rubuga. Yongeyeho ko ibyo ari igihamya cy'uburyarya bugaragara bw'u Rwanda mu kubahiriza ibyo rwiyemeje mu masezerano y'amahoro Washington yo muri uku kwezi yashyizweho umukono na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi bahagarikiwe na Donald Trump wa Amerika. Oscar Barinda, umwe mu bavugizi ba M23, yabwiye BBC mu kiganiro kuri telefone ko uwo mutwe wari warangije kuva mu mujyi wa Uvira kuwa gatanu. Ashinja FARDC n'abafatanyije kugaba ibitero byinshi ku nyeshyamba z'uwo mutwe ubwo zari ziri mu rugendo ziwuvamo mu gitondo cyo kuri uwo munsi. Ntacyo FARDC yatangaje kuri icyo kirego. Mbere M23 yatangaje ko yari kuba yamaze kuva muri uwo mujyi kuwa kane w'iki cyumweru. Ubwo yarabajijwe kubivugwa na FARDC ko M23 itarava mu mujyi wa Uvira, Barinda yagize ati ibyo nibo babivuga bazaze babyerekane, ariko twe tuzi ko twawuvuyemo kandi hari itangazamakuru ririyo. Hari aba Al Jazeera, hari aba BBC, hari aba AFP, bose bariyo. Rero barimo barareba, babonye ingabo zacu zivayo ziri ku rugendo, ubu ngubu hari aho zirimo zirashaka ikindi cyicaro. Ku mpamvu z'umutekano, Barinda ntiyavuze aho hana abarwanyi ba M23 bari kuri ubu. Mu itangazo rye, General Major Sylvain Kenge yavuze ko ibyo ari ukujijisha. Ati ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zamenyeye mu bitangazamakuru kivugwa ko ari ukuva kw'ingabo z'u Rwanda n'igikoresho cyazo cya AFC M23 mu mujyi wa Uvira no mu nkengero zawo. Uko kujijisha mu by'ukuri nta kindi kitari ukwigaragaza mu bitangazamakuru kugamije kubeshya abanyagihugu n'abanyamahanga, ndetse n'amayira agamije gukoresha icyizere abayoboye ibiganiro b'Abanyamerika n'Abanyakatari mu rwego rwo kwikuraho igitutu cy'amahanga gikomeje kwiyongera kuri leta nshotoranye n'ingabo zayo zigaruriye ubutaka bwacu. Kwa gatanu mu nama y'akanama k'umutekano k'umuryango w'abimbye Amerika yasabye ko M23 iva ako kanya mu mujyi wa Uvira ikajya nibura mu ntera kilometero 75 uvuye muri uwo mujyi, yongera kwamagana u Rwanda mu gufasha uwo mutwe. Umusesenguzi w'umunyamerika Professor Jason Stearns yari yabwiye BBC ko gufata Uvira ku itariki ya 10 z'uku kwezi ko ariko kwagura ubutaka kwa mbere kunini cyane M23 ikoze kuva ifasha umujyi wa Bukavu, umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo, mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Bukavu ikaba yaraje yiyongera kuri Goma, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru M23 yafashe mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. M23 yatangaje ko ivuye mu mujyi wa Uvira nyuma y'uko Amerika yamaganye ibikorwa by'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo, ivuga ko ari ihonyorwa rigaragara ry'amasezerano y'amahoro ya Washington, isezeranya kugira icyo ikora kugira ngo amasezerano yubahirizwe. Iyi ntambara yongeye kwaduka mu mpera za 2021 nubwo imaze imyaka 30 ihagarara ikongera ikubura. Amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo agamije kuyirangiza. Ni M23 yinubiye Burundi bwanze kureka impunzi z'abanyekongo zishaka gutaha. Ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryinubiye leta y'u Burundi yanze gufungura imipaka kugira ngo abanyekongo baherutse guhunga batahuke basubire iwabo. Ishami ry'umuryango w'abimbye rishinzwe impunzi ryatangaje ko kuva ku itariki ya 5 kugeza ku ya 16 z'uku kwezi Burundi bwakiriye impunzi 82,275 z'abanyekongo zaturutse mu bice birimo Kamanyola, Ruvungi, Sange, Katogota no mu mujyi wa Uvira. Izi mpunzi zahunze imirwano ya M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta zakirwa mu nkambi z'agateganyo zegereye umupaka zirimo ya Kansega, Gatumba, Chishemere, Makombe, Vugizo, Rumonge na Magara. Vice Mayor wa Uvira Kifala Kapenda nawe wahungiye mu Burundi yatangaje ko mu nkambi y'agateganyo ya Gatumba yonyine hapfuye impunzi z'abanyekongo zirenga 40 kugeza ku itariki ya 18 z'uku kwezi, zirimo 10 bapfuye uwo munsi zizize korera n'inzara. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko kugeza uyu munsi iri huriro rimaze gufasha abarundi barenga 1000 gutaha mu Burundi bava mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Yasobanuye ko abanyekongo bahungiye mu Burundi bagerageje kenshi gusubira muri Kivu y'Amajyepfo, ariko icyemezo cya leta y'u Burundi yafashe cyo gukomeza gufunga umupaka wa Gatumba na Vugizo ngo gikomeje kubaza
kubazitira. Ati AFC M23 ihangayikishijwe cyane nuko abanyekongo bagerageje kenshi gusubira iwabo muri Kongo, cyane cyane muri Uvira, Sange, Luvungi, Kamanyora no mu bice bihakikije. Kuri ubu bari kuzitirwa na leta y'u Burundi nyuma yo gufunga imipaka. M23 yasabye leta y'u Burundi gufungura vuba imipaka kugira ngo abanyekongo bashaka gutaha basubire mu ngo zabo hashingiwe ku itegeko mpuzamahanga ry'ubutabazi no ku ihame ry'imibanire myiza y'abaturanyi. Leta y'u Burundi yerutse kugaragaza ko igowe no kwita ku mpunzi z'abanyekongo zaba izahunze vuba n'izindi zageze muri iki gihugu muri uyu mwaka. Yemeza ko iziri mu nkambi z'agateganyo hafi y'imipaka zirenze cyane ubushobozi bw'iki gihugu. Ibinyujije muri Minisiteri y'Umutekano w'imbere yasabye abaterankunga kuyifasha kwita kuri izi mpunzi, igaragaza ko iteganya kuzohereza mu nkambi ziri kure y'imipaka hashingiwe ku itegeko mpuzamahanga. MONUSCO yongerewe umwaka, M23 yibandwaho. Akanama k'umuryango w'amajyambere gashinzwe umutekano kafashe umwanzuro wo kongerera igihe ubutumwa bw'amahoro bwawo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. MONUSCO, ihuriro AFC M23 rigenzura ibice byinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, naryo ryibandwaho. Ibihugu bigize aka kanama byagaragaje ko iki cyemezo gishingiye ku kuba AFC M23 ikomeje kwagurira ibirindiro mu burasirazuba bwa Kongo kuva ubwo yongeraga gufata intwaro mu mpera za 2021. Biteganyijwe ko ubutumwa bwa MONUSCO buzarangira ku itariki ya 20 z'ukwa 12 kwa 2026. Izakomeza igira abasirikare 11,500, abapolisi 443, indorerezi zo mu rwego rwa gisirikare n'abandi bakozi bo mu rwego rwa gisivile bose hamwe bagera kuri 600. Inshingano za MONUSCO ni ukurinda umutekano w'abasivile, gukumira, gusubiza inyuma no guhagarika ibitero bigabwa mu nkambi z'impunzi, gutanga ubufasha muri gahunda yo gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi no gukurikirana kw'ibihano ku igurwa ry'intwaro byubahirizwa. Ibihugu bigize aka kanama byemeje ko MONUSCO izakomeza gukorera bihoraho muri Kivu y'Amajyaruguru na Ituri, ariko ko inafite inshingano yo kujya kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge muri Kivu y'Amajyepfo hashingiwe kuri gahunda y'ibiganiro by'amahoro bya Doha. Imikorere y'umutwe w'ingabo zidasanzwe za MONUSCO yavuguruwe kugira ngo izarusheho kugira uruhare mu kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mutwe w'ingabo washinzwe mu 2013 uzajya ugaba ibitero ku mitwe yitwaje intwaro, waba uri wonyine cyangwa ukorana n'ingabo za Kongo. Leta z'Ubumwe za Amerika zatangaje ko zishimiye kuba ibikorwa bya MONUSCO bigiye gushyigikira gahunda ya Perezida Donald Trump yo kugarura amahoro mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Mu yandi makuru, Lieutenant General Philemon Yava ushinjwa gukorana n'u Rwanda yatangiye kuburanishwa. Urukiko rukuru rwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwatangiye kuburanisha Lieutenant General Philemon Yava Ilunga wabaye umuyobozi w'intara ya gatatu y'igisirikare cy'iki gihugu. Intara ya gatatu y'igisirikare cya Kongo igizwe n'intara isanzwe ya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, Ituri, Maniema na Chopo. Lieutenant General Yava wamenyekanye nka Tigre yatawe muri yombi mu kwa 9 2022 mu gihe urugamba rw'ingabo za Kongo n'umutwe M23 mu burasirazuba bw'iki gihugu rwari rukomeje gukaza umurego. Icyo gihe ubushinjacyaha bwavuze ko bufite ibimenyetso bigaragaza ko Lieutenant General Yava yavuganye n'abantu bo muri leta y'u Rwanda kandi ko hari n'ubutumwa bandikiranye. Bwavuze kandi ko Lieutenant General Yava yahuriye na Brigadier General Mweho Lumbu Evariste muri Serena Hotel muri Kongo, amubwira ko nta mpamvu afite yo kujya imbere ku rugamba kuko intsinzi yabonaga ntacyo yamufasha. Ubwo urubanza rwa Lieutenant General Yava rwatangiraga humviswe imyirondoro ye n'ibyaha ashinjwa birimo kugambanira igihugu, kuba mu mutwe w'ingabo zitemewe no gusaba abasirikare gukora ibinyuranyije n'akazi kabo. Inshuro nyinshi abasirikare ba Kongo batsindwaga urugamba mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bw'igihugu. Abofisiye bakuru baruyoboraga bajyanwaga i Kinshasa kuko bakekwagaho kuba bagambanyi. General Major Peter Chirimwami Nkuba wabaye guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru kugeza ubwo yaraswaga mu kwa mbere k'uyu mwaka, yatumijwe ubwo abarwanyi ba M23 bafataga umujyi wa Bunagana kuko icyo gihe yayoboraga ingabo zari ku rugamba. Lieutenant General Pacifique Masunzo yerutse gusimbuzwa ku buyobozi bw'intara ya gatatu ya gisirikare ya Kongo, nawe yatawe muri yombi nyuma y'abarwanyi ba M23 bafashe umujyi wa Nzibira muri teritwari ya Walungu mu kwa 9 k'uyu mwaka. Amerika yasabye Kongo guhagarika gukorana na FDLR byihuse. Leta z'Ubumwe za Amerika zasabye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika byihuse ubufatanye n'umutwe w'iterabwoba FDLR urwanya leta y'u Rwanda. Ubu butumwa bwatangajwe n'intumwa ya Amerika mu muryango w'abibumbye gishinzwe ibikorwa byihariye bya politike, Ambasaderi Jennifer Lockett. Ambasaderi Jennifer yatanze ubutumwa bw'akanama ka Loni gashinzwe umutekano kari kamaze gutora umwanzuro wo kongera ubutumwa bw'amahoro bw'uyu muryango MONUSCO muri Kongo. Tariki 27 z'ukwa gatandatu muri uyu mwaka u Rwanda na Kongo byagiranye amasezerano y'amahoro bifashijwemo na Amerika. Mu byo byumvikanye arimo gusenya umutwe wa FDLR no gukora ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Raporo y'impuguke za Loni yasohotse mu ntangiriro z'uku kwezi ivuga ko nubwo leta ya Kongo yemeye gusenya FDLR, abayobozi bo muri iki gihugu mu rwego rwa gisirikare n'urwa politike bijeje uyu mutwe ko bazakomeza gukorana nawo. Izi mpuguke zagaragaje ko ingabo za Kongo na FDLR byakomeje gukorana bigamije kurwanya M23 igenzura ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru. Uyu mudiplomate avuga ko kongerera MONUSCO igihe cyayo muri Kongo biha umwanya wo kongera ibikorwa byayo byo kwambura intwara abarwanya umutwe FDLR no kubacyura mu Rwanda kandi bigakorwa mu buryo bunoze. Ati turasaba leta ya Kongo gukora byinshi mu gushyigikira uyu muhate no guhagarika ako kanya ubufatanye bwose na FDLR. Dukwiye kubivuga neza mu gihe MONUSCO ari uruhande rw'ingenzi rutuma bishoboka. Inshingano zo kubahiriza ibyemejwe ziri ku mpande zombi gusa. Ambasaderi Jennifer yatangaje ko mu gihe impande zombi zakora ibyo zisabwa, MONUSCO nayo yakora byinshi biri mu nshingano zayo zirimo gushyigikira ibikorwa by'ubutabazi no kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge. Naho Museveni we yagaragaje ko atishimiye itinda ry'urubanza rwa Kizza Besigye.
Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yagaragaje ko atishimiye uburyo urubanza rw'umunyapolitike Dr Kizza Besigye utavuga rumwe n'ubutegetsi bwe rutinda kuko nta ruhare leta ibifitemo. Dr Besigye yafatiwe i Nairobi muri Kenya tariki ya 16 z'ukwa 11 k'umwaka ushize yoherezwa muri Uganda. Ashinjwa ibyaha bifitanye isano n'umutekano w'igihugu birimo no gushaka kugirira nabi Perezida Museveni. Bimwe mu byatindije urubanza rwe harimo kuba yaranze kuburanishwa n'urukiko rukuru rwa gisirikare kandi ari umusivili. Urukiko rw'ikirenga rwahaye agaciro impamvu ye rwanzura ko aburanishwa n'urukiko rwa gisivili. Urubanza rw'ubujurire kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, gushidikanya ku bubasha bw'inkiko no kwihana abacamanza abashinja kubogama nabyo byatumye urubanza rwe rutinda kuburanishwa mu mizi. Cyakora nubwo bimeze bityo, Dr Besigye yemeza ko leta ya Uganda ariyo yafashe icyemezo cy'uko akomeza gufungwa kandi ko gukurikiranwa ko gufite impamvu za politike aho kubiza ubutabera buboneye. Perezida Museveni yohereje Vice Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Uganda Thomas Tayebwa ku ivuko rya Dr Besigye mu karere ka Rukungiri kugira ngo asobanurire abaturage icyatumye urubanza rw'umuntu wabo rutinda. Mu mwanya wa Perezida Museveni, Tayebwa yagize ati turiteguye ariko igihe cyose tugerageje kumva urubanza rwe abanyamategeko be bazana ibibazo bituma akazi k'abacamanza kagorana. Kuva yafungwa amaze gutanga amabaruwa arenga 10 asaba ubucamanza kudatangira urubanza. Dr Besigye yabaye umusirikare kuva mu gihe cy'urugamba rwo kubohora Uganda rwarangiye mu 1986. Yasezerewe ubwo yari afite ipeti rya colonel. Yabaye inshuti magara ya Museveni ndetse aba n'umuganga we bwite. Dukomereze muri Afurika y'Epfo, abantu 9 bishwe barashwe n'abantu bitwaje imbunda hafi ya Johannesburg. Kuri iki cyumweru abantu 9 biciwe mu irasa ryabereye mu mujyi hafi ya Johannesburg muri Afurika y'Epfo ubwo abantu bitwaje imbunda barasaga nkuko byatangajwe na polisi. Yagize iti bamwe mu bahohotewe barasiwe bitunguranye mu muhanda n'abantu bitwaje imbunda. Abayobozi babwiye ibintu ntaramakuru AFP ko icyateye kurasa kugeza ubu kitaramenyekana. Polisi yabanje kuvuga ko abantu 10 bishwe ariko nyuma bavugurura umubare. Iri rasa ryabereye hafi y'akabari katemewe mu gace gakennye hafi ya bimwe mu birombe bikomeye bya Afurika y'Epfo. Ni mu birometero 25 mu majyepfo y'uburengerazuba bw'umurwa mukuru Johannesburg. Abagabye igitero bari mu modoka ebyiri barasa ku bakiriya bakari akabari bakomeza no kugenda barasa uwo babonye wese ubwo bahungaga bavaho. Abantu 10 bakomerekeye muri uku kurasa bajyanwa mu bitaro, 9 bo bitaba Imana. Muri Benin, uwahoze ari minisitiri w'ingabo we afunzwe akekwaho kugira uruhare muri coup d'etat yapfubye. Uwahoze ari minisitiri w'ingabo ndetse n'umunyapolitiki ukomeye uvuga rumwe n'ubutegetsi Kandide Azani yashyizwe muri gereza by'agateganyo mu rwego rw'iperereza ku gikorwa cyo gushaka guhirika ubutegetsi cyaburijwemo mu ntangiriro z'uku kwezi. Ibiro ntaramakuru AFP byatangaje ko Azani yakurikiranyweho ibyaha birimo gucura umugambi wo guhungabanya leta no gushishikariza abaturage kwigomeka ku butegetsi nyuma yo gufatwa mu cyumweru gishize ku cyicaro cy'ishyaka rye i Cotonou mu rwa mukuru wa Benin. Ibi bibaye nyuma y'uko abasirikare bagera kuri 30 benshi muri bo bakaba abasirikare ba leta bamaze gufungwa bashinjwa ubugambanyi mu rwego rwo gukurikirana abari nyuma y'igerageza rya coup d'etat ryabaye ku itariki ya 7 z'uku kwezi. Kuri uwo munsi twabibutsa ko itsinda ry'abasirikare ryatangarije kuri televiziyo ya leta ko ryahiritse Perezida Patrice Talon ariko bidatinze ingabo z'igihugu zaramushyigikiye ku bufatanye n'ingabo zo mu kirere za Nigeria nuko bahita bagarura umutekano kandi batsinda abo barwanyi. Mu mirwano yabaye hari abantu baguye muri icyo gikorwa mu gihe bamwe mu bayobozi bageragezaga coup d'etat bakiri mu bwihisho barimo wavuze nk'umuyobozi mukuru w'icyo gikorwa Lieutenant Colonel Pascal Tigre. Nyuma y'amasaha menshi abazwa n'urukiko rwa Benin rushinzwe ibyaha by'iterabwoba, Kandide Azanayi yahise ajyanwa gufungwa mu rukerera aherekejwe n'abapolisi. Nubwo Perezida Patrice Talon ashimirwa iterambere ry'ubukungu igihugu cye cyagezeho mu myaka ishize, bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bamushinja gukaza ubutegetsi no kugabanya demokarasi mu gihugu cyari kizwiho kuba icyitegererezo muri Afurika. Ibi bibaye kandi mu gihe mu karere k'amajyaruguru ka Benin kakomeje kwibasirwa n'ibikorwa by'imitwe y'iterabwoba bifitanye isano n'abajihadiste. Biteganyijwe ko Perezida Patrice Talon azashyikiriza ubutegetsi undi muyobozi mu kwezi kwa 4 k'umwaka utaha nyuma yo kuzuza manda 2 zemewe n'itegeko nshinga. Amerika yo yafashe ubwato mu nyanja hafi ya Venezuela. Leta z'ubumwe za Amerika zafashe ubwato bwari hafi ya Venezuela mu mazi mpuzamahanga. Abayobozi batatu bakuru muri Amerika babwiye Reuters ko ubu bwato bwafashwe na Amerika. Ni nyuma y'uko Perezida Donald Trump amaze iminsi atangaje ko nta bwato butwaye ibikomoka kuri peteroli buva cyangwa bwinjira muri Venezuela buzongera kwemererwa gutambuka. Minisiteri ya Venezuela ishinzwe ibikomoka kuri peteroli n'ikigo cy'ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli ntibagize icyo bavuga kuri iki kibazo. Ubushinwa nibwo mukiriya wa mbere ugura peteroli ya Venezuela ingana na 4% y'iyo bwinjiza mu gihugu mu gihe buri munsi hacukurwa utugunguru 600,000. Muri Irani, umugabo washinjwaga kunekera Isiraheli yanyonzwe. Umugabo washinjwaga gukora ibikorwa by'ubutasi mu nyungu za Isiraheli yanyonzwe nyuma yo guhamwa n'icyo cyaha. Inzego zishinzwe itumanaho mu butabera bwa Irani zatangaje ko igihano cy'urupfu cyahawe Agir Keshavaz wahamwe n'icyaha cyo kuba intasi y'ubutegetsi bwa Isiraheli no gufata amafoto y'ibigo bya gisirikare n'inzego z'umutekano, ndetse yishwe nyuma yo guhamywa icyaha n'urukiko rw'ikirenga no kubahiriza inzira z'amategeko. Irani ivuga ko uyu mugabo wishwe yari umwe mu bakozi b'urwego rw'ubutasi rwa Isiraheli Mossad, yafatiwe mu majyaruguru ashyira uburengerazuba mu kwezi kwa 4 k'uyu mwaka.